itangazo rya wasake ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wasake itangaza yuko mu gihe cy'impeshyi amazi mu mujyi wa Kigali atajya abura, ariko wasake ivuga yuko iyi mpeshyi nk'ingi yaguye amazi aboneka ahantu henshi cyane, ubwo na bano bantu bafite ibigega, ndavuga abaturage bafite ibigega ku mazu biba byagiyemo amazi. Bivuze ngo rero mu kwa mbere mu kwa kabiri wasake ivuga yuko nta muturage n'umwe uba ugomba kubura amazi mu mujyi wa Kigali kugeza mu kwa kane. Abaturage benshi baba bafite amazi, bityo rero wasake irakangurira abanyarwanda kwishyura amafaranga babereyemo umwenda wasake, ndavuga abafite ibirarane bishyure wasake, abafite cyangwa abakuriweho robine bishyure amafaranga y'ibirarane basubirizweho robine. Wasake rero hari ibintu yavuze nanjye birantangaza. Wasake ivuga yuko harimo abantu bigize ibisambo biba amazi ya wasake bakayakoresha. Rero wasake yavuze ko uzafatwa arimo yiba amazi azahanwa bikomeye cyane. Ese biba amazi gute? Bigenda gute kugira ngo biba amazi? Kuriya wasake bayafunze amazi igakuraho robine igashyiraho itiyo, baraza bagafata iriya tiyo barangiza bagahita bayicomora, barangiza bakavomera mu bigega amazi menshi cyane. Ibigega byamara kuzura bamaze kubivomera bakongera bakayifunga, kandi bino bikorwa n'abantu bize ibintu byo kubaka, ibintu nyine bya robine, bijyanye na robine nyine. Abantu nk'aba ngaba nibo bakunze gukora gutya bahombye wasake. Rero wasake yavuze ko uzafatwa uwo ari we wese ari kwiba amazi ya leta azahanwa bikomeye cyane. Ikigo REG, ikigo wasake ni ibigo bya leta buriya. Iyo ukoze amahano ukiba amazi buriya uba uri kunyereza umutungo wa leta, iyo ufashwe urahanwa cyane. Wasake ivuga yuko n'ikibazo abaturage bayigejejeho nacyo yagikemuye, ubu cyakemutse, aho abaturage bavugaga yuko amazi bano bavomesha ku muhanda bayurije bakayashyira ku giceri cy'ijana, kandi amazi agura veni bayurizaga kubera ko amazi yabaga yabuze, amazi yabaye idolari, amazi bagahita bayuriza bakayashyira ku giceri cy'ijana, kandi amazi bayavomeraga veni, kandi amazi ni aya leta, ni aya wasake, na wasake yashyize ku muhanda kugira ngo azajye afasha abaturage. Rero amazi ubwo yaburaga abaturage bajyaga kuvoma no mazi bakabaca igiceri cy'ijana, bitewe n'abantu benshi babaga bahari. Ugasanga bamwe nta nabo bafite, ugasanga bamwe bagiye kwirirwa ubusa, babonye yo guhahisha ariko babuze ijana ryo kugura amazi, nyine ugasanga ni ibibazo cyane. Iki kibazo rero bakigejeje kuri wasake. Wasake ivuga yuko izagikemura. Wasake rero yagikemuye gutya, abakoragaho bahinduwe, hashyizweho abandi. Ubundi amategeko ya wasake bavuga yuko nta muntu wemeye kuvomesha nibura ngo amare umwaka akiri kuri robine, aba agomba kuyivaho akayihereza undi, kubera ko izi robine bashyize ku muhanda no kugira ngo zifashe abaturage abatishoboye ndetse n'abandi bose batandukanye, aya mazi ari ku muhanda ibafashe. Niyo mpamvu rero wasake yabikomoyeho, bivuga yuko iki kibazo yarangije kugikemura, nta muturage n'umwe uzongera kubura amazi cyangwa uzahangayikishwa n'amazi ngo yuriye ngo amazi yabuze. Ibingibi rero byakuweho. Wasake ntabwo yaripfanye, yavuze ko umuntu wese wibereyemo umwenda nagerageze yishyure wasake nyaboneka, kubera ko niutishyura uzaba unyereje umutungo wa leta. Bityo rero wasake ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu mujyi wa Kigali gikomeza gushishikariza abanyarwanda benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda kugira isuku, kubera ko amazi mu mujyi wa Kigali ari munange. Reka rero dusimbukire ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni itangazo rya REG. REG yatangaje ko hari abatekinisiye batabigize umwuga baza kukwesitarira inzu yawe, ndetse ukagira ngo akwesitariye cyangwa akoze installation nzima, yamara kugenda nyuma y'icyumweru kimwe ugasanga amatara arahiye, n'inzu ugasanga ibigendeyemo irahiye, kubera ko utashishoze ngo uzane umutekinisiye wa REG aba ari we ukwesitarira ibikoresho bya elegitoronike mu nzu yawe. Kubera ko nimba umuntu agiye gukura umuriro ku ipoto atari umukozi wa REG, yarawupimisha iki? Ese umuriro arawukura hate? Umuriro ntibawukubye? Uyu nguyu nawe rero aba ari kwiyahura, ashobora gupfa. Rero bino REG yabikomoyeho, bivuga yuko umuntu wese ugerageza kwiba umuriro nafatwa nawe azahanwa. Hari abaturage basaga 15 bamaze gufatwa bacana umuriro w'ubuntu, baciwe miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, banahabwa igihano gikomeye cyane ko batazongera gucana umuriro w'amashanyarazi. Bityo rero abaturage mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda, mwirinde gukoresha ibyo buntu, mwirinde kuzana abatekinisiye batabigize umwuga ngo babesitarire inzu zanyu, koko nimuzana abatekinisiye batabigize umwuga bizabakoraho.
bizatuma muhanwa bikomeye cyane. Rero wasake rero rege ivuga yuko umuntu wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda agomba kubahiriza amategeko ya leta akagendera ku murongo wa leta, bitewe n'uko harimo abatagendera kw'iyi mirongo ugasanga barimo barakora ibinyuranye n'amategeko. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Ni muri bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungure inzogera. Twari turi ku itangazo rya wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura, n'itangazo rya rege, ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nongere mbabwire ngo ndabakunda cyane. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, wibuka ukore subscribe kuko uwayikoze turamushimira. Ni support iyo yaduhaye ikomeye, kandi nawe iyo tubonye amakuru nawe ahita yabonera ku gihe. Bivuze ngo nukora subscribe ni umusingi cyangwa ni inzira yo kugira ngo ubone ibyishimo, ubone amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, ibahezagire, ibahereze umugisha.